Happy with the behavior of this government, BJP government. আমি খুবই দুঃখ, আমি খুবই বেয়া পাই আছি বিজেপি সরকারের প্রতি। এই সরকার একদমবারে মানে দরিদ্র সরকার, একেবারে কোনো ক্যারেক্টার নথকা সরকার। চাওক আজি তাৰিখত বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে গণতন্ত্ৰ যে দেশ সেইটো একেবাৰে ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। We are a country, we are a democratic country by the people, for the people, and of the people. And without the opposition party, the Ganatantra cannot survive. And there is no meaning of democracy. Democracy, we are a country, and we are the largest democratic country. Look what is BJP doing. BJP is always targeting the Congress money. BJP is always targeting with the Congress money. Recently, they have already IT department, income tax department has taken 135 crore rupees as a fine, as a penalty from Congress account. And now there again, IT department is demanding that 1,823 crore rupees from Congress. Where do we get the money? We have bought all from little crowdfunding, and that is all our money. They have taken all the electoral bond, about 9,000 crore electoral bond, that also is illegal as per the declaration of the SBI declaration. So that is how BJP is trying to destroy our country. Iman dukhia BJP ঘোষণা দি আছে নিউজে কাগজে পত্রে যে এইবার বলে আমার এই অসমত যে প্রত্যেক ব্লগে বলে 25 কোটি টকা দিব। বিজেপিৰ টকা নাই, কংগ্ৰেছৰ টকা লৈ তেখেতসকলে নিৰ্বাচন পাতি আছে। এতিয়া কংগ্ৰেছ টকা টাৰ্গেট কৰি আছে 1800 প্ৰায় 2000 কৰোৰ টকা তেখেতৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা তেখেত লুটিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। এইটো হ'ল দৰিদ্ৰ বিজেপি চৰকাৰ, ডেমক্ৰেসি ধ্বংস কৰা চৰকাৰ। এই গতিকে আমি আজি ইয়াত এই আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এটা কাৰ্যসূচী লৈছে, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্যসূচী, যে উই আৰ আনহেপি উইথ দিছ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট। আমি গোটেই দেশবাসীক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আহ্বান কৰিছোঁ, এইবাৰ যে যেনে তেনে আমি বিজেপিক উৎখাত কৰিব লাগিব, বিজেপিক নাইকিয়া কৰিব লাগিব। যদি আমি বিজেপিক এইবাৰ ভোট দি আবার জয়যুক্ত কৰে, তেনেহ'লে ইয়াত গণতন্ত্ৰ বাচি নাথাকিব, অপজিশ্যন পাৰ্টি নাথাকিব। মোদী ডাঙৰীয়া কৈ আছে ইছ বাৰ 400 পাৰ। इस बार 400 पार का मतलब they want to have a 400 winning candidate, and they want to have a single majority. There shouldn't be any single opposition party. If this is the case, how is democracy going to survive? So this is very clear direction. And recently, as per the India conclave declaration, that the BJP is quasi-autocracy. So this is how it is a warning for all the citizens of this country. Please, men and women, ladies and gentlemen, please be careful. This time we have to come with no vote for BJP. Otherwise, we are not going to save this country. Thank you.